До одзелjenja Ciciban можу писати зеці до цілодньового і полдньового пребування возросту od 6 місяці по 6,5 роки. Každý rok uglavnom ostávame u tým čísle kolo 130, daco menej, da kedy daco vecej, ale nazdávame, že i toho roku bude také isté číslo. Vo spitnej grupi, kotri už rokami isnujú to dvaja šiljkovo, 4 obdaništovo i 1 poludnjova. Nazdávame, že číslo zecog bude také, že by sme to tí grupy u stvari vo spitnej utrimali u takým čišle, jakým sú. У Cicibanu očekujú, že do pririhtujúcej predškolskej grupy budú upisani 38 djeci, a toho roku z tej ustanovi do osnovnej školy upisani 21 prvoklasnik. Vjerojatno, že to bude jedno odzeljenje. Ale čtvrta klasa nam vychodzi jedno odzeljenje, co idu do 5. klasi, takže máme jednu učiteljku, tota jedna učiteljka prevežne peršu klasu. Psiholog bol u vodi i već ka pojedinično išli na rozhvarku. I to je to. Takže je stvarno pojednostavene, rodiči će minimalno angažovali. Hej, uglavnom to okončali zo vodilje, bo zo doktora nam pozakazovali to ti prepatrunki, co treba da pojdu i nam je veli, že mace pojste i tedi, takže stvarno не були ми баш превелі обтерецені коло того, обтерховані. Так, узмаме і трему, že jak to bude. Mi barz bi išol, čeka už, barz bi išol do školy, hej. Na upisu do perše klasi rodiči popolnjuju anketu na ktorim jaziku, ruskim či srpskim, žadaju, že bi djeci sluhali nastavu, a po slovih direktorki Heleni Paša Pavlović, či bude odzeljenje na srpskim jaziku, či nje zaviši od čísla djecov i odluki Ministerstva prosviti.